na Murandio yale kurandia aliweza kuzizimua wengi sana kanyara ko baka go kiabantu abange agauntura marandia go ikakaba akatinya abantu barenge kolera asa matanga abantu bakagoka abantu bakayiguri ingana lyaye ilo so amazing walifurahia sana na bagogete sana yakogera niga ariko basomya ebintu byeke maene tariko babisa igariko basemya nganinke na kyo muntu abwenda kwebeka na kyo muntu abwenda takwegacha na kyo muntu abwenda kubwatimbara terucyanya sae na kyo muntu abwenda kubeka birangere byaye ase omongoro asobo Kristo asobo keito Today it's on a Thursday, throwback Thursday na ningependa tuweze koirolera marandi ayo tunyara ko batogwesemya ase enchira ya bene kimumwancho murigereri naboigo umwancho mo tigereri bwaba gusi Global Radio mwana ukando tinga no araiga mwana unka Edwin Mokaya ndo chenga no harasen seme ya mata aonde ngo mwana wabage tutu muroberera ndo chenga kwanyoga enderbune bwenerde mwana unko bakwaniri hata yanga yupo ndani ya AJR FM hata yanga anazidi kubarikiwa na nyimbo tam matera to abekirera matera alia maya matera alia bwate matera alia bwato munguso matera alia bwato bosemya hata yanga hata yeye anasema kwamba amebarikiwa. Asante sana mwana unka, asante sana Mokenya ndo chingana obara. Asante sana watu yanga wanazidi kubarikiwa na AJR FM. Asante sana. Iko mwancho bulina boigo mwancho patekalale. Naonda sensemo ya YouTube, ambe sensemo ya YouTube. Endaga like, subscribe ase YouTube channel yaito Yabagusi Global Radio. Etichanga ko batogo sanga ase enchira ya beneki manyinoko endo roto ngo itira Abagusi Global Radio. Abagusi Global Radio, like, subscribe etichanga ko ba togo seseni wa ase obuhamo ase obuhamo bwanseranire buyaiga niko ikansema ya YouTube tabi present tunga na kia marandi aya arenge gosto segeta niko ikansema ya YouTube ntai present eliot nyako ba togo sanga ase enchira ere engia kegima ikansema ya YouTube ntai present ikansema ya YouTube ntabi present eliyo nyaka wangu mabamba bya batona borobo ase ensemeye ya YouTube elingi nabna abekira sensema ya live elingi nabna abekira sensema ya live igone kwa already link ya sensema ya Facebook na bokoye bwati togenda sensema ya YouTube etinya ko ba togo sanga asamarandi ayo ngora bwansera nini tutabwati haraka timatinga Eldam Cute na wangojea pale mashabiki wa Abagusi Global Radio walimora sensema ya Facebook tunara sensema ya YouTube wetera Abagusi Global Radio AJR News gose Abagusi Global Radio elingira bana bekirika sensema ya Facebook igo onyekorige tu Facebook tunakungoja upande wa YouTube konende tiango tunanyora masesenia ya tiango tunanyora marandi ya kwa mnyoka jiru kidogo tunanyora marandi ya tugunga today throwback Thursday ninki kiraro asensemo enga buna eyo dochenga ngote bugu mwana wabage tutu nyoka ya chiduka mayako irana ngote bugunga Abagusi Global Radio app naboko nyora sensemo ya Google Play Store naboko ngenda sensemo ya App Store o download ya application ya Abagusi Global Radio elinya ko nyore mero lyeito asenchira yeyemo ase yemo igona boko yanda sensema ya Google Play Store wasi mjona chi Android Apple phone asensema ya App Store download ya app yaito elionyore mero lyeito asenchira ya beneke mabo yangu manyi wabona Ramis Works na wanya ko bakora bwechi gali chonsi nyiko bwate gali yasarekire okogenda sensema ya Ramis Works iyo toka separe ko kisi ko genya mira mbarabale nsabo na okonyora Ramis Works elinya ko okolerwa oshereke mto kulitisa mchama ko ngeni jogoroda atango ikira sensema ya YouTube anangoja mahubiri tuweze kufanya nini tubarikiwe ndio tumudigelia marandi hiyo. Tangazo la kwanza taliye rasmi ruale umanagokwa tangazo taliye rasmi ruale umanagokwa nabobo kumugima nabobo kuokuragira abande mbale mukagitenga
waregeka no sirete na bogo kutabwati na waneke magi entaro. Si lazima uwe mgonjwa ndio ufariki. You can die kama buffalo. Na bogo kumuno mugati uri giant. Otarware ti, otakorore ti, otagochiri, otabwati na nerirera. You can die. Hilo tangazo ni la maana sana. Kwa maana kuna watu wanafikiri ya kwamba wanaokufa haraka ni wale wamegonjeka. You can die without being sick. And that means evangela makweli. Usifanye vitu kana kwamba utagoja ugonjeke, ulale hospitali, watu waje kukuona, watu wakuletee uji, wakupatie madawa, ndio you can die healthy. You can die healthy. Panto bakule bajinsa bagimma. Nande gani mbota matanga na betali kasi ni yane. My cousin who is in the US. Nyaruka yagenda lero iga. Akolile miaka 6. Asibare ngo hoteli, mahali walikuwa hoteli wakikula kidogo. Kukaingia na furugu kidogo tu. Katika hali ya kutoroka unasoe gari ya Emelisa asili ya somo kile pet akue to igotete kibona ko tabiga anda gukwe ngumbu kigonta kaje ngitari. She died kwa gari. Wana ayanyuru arai ayanyuru are ganya yo chokoro. Wait. Unaweza kufa ukiwa na pesa mfukoni bila msaada. You can die when the pocket is full. Anna bogo koro motaka nonde wese. Na bogo bwata abantu barago konya. You can die where your people who can manage your sickness. Konde bogo andalia. Muga konde urwari tesukari. Kako gaendie gari. Muga konde taikun gono monde tajiri bobe. Abali yeti litiko rosenga kiriko riko. Kiningo igune ne taikun. Ubachiro esa. Kako gaendie gari kumbe sukari yakine ile kati. Era wi kolenge. Tajiti konya chinguru arusha ka sukari esa kale. Useme interesi ndani yali bagotea. One gari yete ne ga titi kurma titi kumwa kero tu oni mondo chiete ka titi na bago cha kuligeria akanya mungwana atibogete bamurabaye bari kabanya biashara banene Sudan ko ba ko yuso kule bare gutuguta kibasi kiri cyabo ganda nani marakira manoti ya manga atari value. We had money. Nabo kwa utigera abantu kibenzo mubuko. Bana. Nabo kwa abana baba bonse bari kiri cyo bisikinene. So you can die. Igota kwerorera abantu. Sako gari kimyoro mono nakenda tubwati. Mata chiri akule tata. Nandiro kweta kore na kende tubwati. You can die while you are in health. Tangazo namba 2. Tayas mote omana ku na bugu kumugima muno mogesi. Ogo kore mnyalona baka everybody ebike. Bwana usa. Iki kizazi chetu cha Alhamisi na kida cha Alhamisi. Yani wako na 40s, 35s, below 50s. Wanapoangalia watu wa 85
wanasema hawa ndio wanastahili kufa. Watanga kingia ganye tu anangoja nini? Especially wawe na kitu wanachohitaji kwa familia na mzazi amekalia, especially plot. Kisi tunapenda plot, honestly. Sisi na mambo ya plot ututengani. Sasa wakati anahitaji plot na mzazi amekalia hataki kutoka, maombi yake kila siku. Ngia ganye tana ngoja nini huyu? Si angeenda kitambo tuanze. Si lazima uzeeke. Na Mungu kuna 32 years. Na Mungu kuna 20. Na Mungu kuna 40. You can die while you are strong and very young, energetic. Omontoga ekenyeroge osemeria na bokuraro mugima. Iyo bali abakete kuna gupimira bagaka matuko. Na bomoko genda mubati. You can go and live them although they are old. Kaba wea. Na wana bakungu mbale banywa metu mechi bachu matatu. Bakanyora ngina byara arekero. Oma nero moibore to musacha. Lakini ene ntoto sana. Ekioma ya Japani pi. Yako na kusabanga Nyasaye. Kiumo ngina nanya wala tai chumbi pi. Kima etene chumbi yege sengero. Usine echiombe. Hakuna kusabanga kiu yere anchande pi. Lakini tata kwa tevinga na wukwa utigenya kwa byarekero. Unaweza fariki ukacha yo mama jambasi kulingana na wewe. Your limit is not God's limit. Yogo korwa matanga yo mongino yo. Omanyanga ki to kala oganye tohote. Matengura ronda bantu bana mangane kanisa okumuri nga kika kanisa terigo to chiera ande ntoja. Ntogo kanisa nga yego chi ndo basi tana ko to sabera. Abotoboja. Koja tole, jera tole. Kwa maboli ga aktoire tiengeka. Karate bichi ngondi ejire kanisa jera ale onjoka. Kwa ndibeli Yesu ali angana te yomogeni. Tangazo namba 3. Physical death is not the only problem in this world. Kifo cha mwili huu sio shida peke yake dunia hii. Ondana tebanga tosaba makuri atinere lakini ando chionjole sitana na ataka kubuli. Lakini achio ya konya. Ngwaye nkonyera ali mugambi. Ngwaji kwanya rosi konya ya asali kiriri kwanya bekalidanga. Na tosaba ko riskilest. Na tosaba Towe dramate, mata ndo baba kusaba kabaruka. Kuna watu wamba wakitabika. Wanalia kitu inabaki tu ni kulia damu. Hata tukiomba, tukiinua mikono na miguu. Mauti yako ama kwenu hali. Kwa nini? Adamu alipokosa alipewa mauti. Na mauti yeyote anayetoka kwa Adamu, mauti unayabeba. Waimbaji wanasema tunatembea tukiwa marehemu. Igota kuri ile bantu bade bakwete kwa kalanga ayenege tondo ke gotara ri tukolitara ikakera kaneke bekunza. So physical death is not the only fear. Politics is a game to fear. It's there. Dirty politics is something to fear also. Education system shaken is also another thing to fear. Kebao. Corruption. Ufisadi. Ebino yoko iroke agwetania makweli. Ekiera bigo kore kasense y'abantu bari moyo bakwete kale. So ekerto korora umuntu akule ndo gange kina kiyoke ke kongo pie kerorose. Tengo kana bana banyasa. No nyino mukungu okonyirira lioma na nyumba lioma na konyino munyiriro tali gusira.
mune ombwerie ya malele no inere stress mwana wumendo kuyukake basta bakungumba romaete agochingirira muse ojiwajo bakaki wakingu kunali gusigaki mwana ine stress yosemara ino akungumba tata okaturi ni komana tanta kasinini ga uchingirira umbundie ego chingirira mano mbotuko kusema wazo pakumusubuga ngankubuka ningende konde tayo mukungu manyaliyo mane mukwara teba akogero musacha na achikomenyeroro komo mukungu okonyirira asorio man okuingonya guk tana korakia mondara na barakamba tana kora mukungu zina kore kendikia nere ni stress ne inero nkansa nonyana abana bakuchanditi nonyana abana bakuchanditi utali kurayiro hata watoto wanaokusumbua ambao ulali kila siku kwa polisi, kila siku barabarani, kila siku vita, kila siku sigara, kila siku nyasore na bara una wabange kansa yako li. So mubaso kama kweli okayokoraro muberoyo kwanza muberoyo nesike by the way obaga kimuyu anchete koyotona ha kimosipendi time yuga tikachibesa chikale kogendo mheshimiwa ninasema watu wanajipenda vile vile nasema penda jirani yako vile you love your kwa you love others as you watu wanajipenda ana abasaje men who are here women are expensive to maintain women are very exorbitant ridiculous dangerous. Men are not expensive for them. For women, men are very cheap. Ekiano no mukungu mogende komo kuriye yanga. Emoko uta the whole day kuriye yanga ye moyuka. Ako anashika yeye anasema hapana. Anashika anasema hapana. Yani bono na yaro yuka tu kuliye ndaga. Kenda ndo banyora asabale saloon. Kenda banya tora tukile mukungu ero siringo kale siringi mbili. Ove. Ago ikaranzo ikesaru ago ika. Tabu ati haraka. Ago te banga Antone ngora. Ko chontone. Masachere. 20 pop. Shilingi wewe umenyolewa umeenda, lakini mwanamke atakaa siku nzima. Yani wanawake wanamzunguka the other side. Akuru wangu nyepera kinimbo yale. Women are expensive. Unaona watu wa mukungu anjete tukigokwa. Hey! Anya wa mukungu anjete tukigokwa ye. No bwa stress mo. Kiagera korosi weekly. Okuna kota banga nonyero jimnere. Etu kiene ya bakungu. Igone yechi barazi ren. Yasa to konya seri sabuga. So physical death is not the only one. I'm just reminding you before I read the scripture. Last, as a part here, it is not a must that you live today to see others die. Everything is by the grace of God. Amangana wansipino uya wangu. Wanyasa. Muna mwacha. Towaza ukanga ne rasma kuare kwa moyo na ayo ikeri. No. Obuya bwanyasa. Moteli yako tabanga. Obuya bwanyasa. No one sumono.
obuya bwa Nyasaye no bwansumono obuya bwa Nyasaye no bwansumono obuya bwa Nyasaye munatoikaraziteiga ono obuya bwa Nyasaye. Haleluya. Nanya no koruga moiteka inki obuya tari gari tari bigi no tari asingi chukwacha kule na afya no. Neema ya Bwana inatosha. Kole buo kora se omenyeta sura ndosi lakini utakora kende kia kwa rere Nyasaye ngana ki yende kinge hiyo haina gharama kumshukuru Mungu, kusema asante Mungu, shukurani kwa yale makubwa umetenda. That is very important. Pia kuvuka mnibali mu pamwana kuvuka mnibali mu uragende Petro muka ino saitani omuyoma teresi kucha isikwara kini nyomba wiye chapi. Iwa hata kazi ambayo tunafanya katika ulimwengu huu kuna wakati itafika mwisho. Work will reach the end but God shall remain. Anjere ndu chisababu chiko gara abantu bako ndio sabere family. Mtu anaweza kufa kwa ajili ya mambo yafuatayo. Kifo kiko sitaki nieleze kifo ni nini. Maana kila mtu anajua kifo ngokungoro. We don't need so many explanations of that. And I want to tell you that death is there. Na itaongezeka mno murani uliateba kifo kitakuwa wengi, tutapoteza wake zetu, tutapoteza mama zetu. Oyo tenene ga sireti mama mwabo 25 years. Na nje nabonga nyetenga kali tukelimondike. Ndole mata onye yachorete buyo mata onye yachorete mune bali mutakayo. Matonye network ya musirete kuchimuino akarengera lieni boyoka na abana akakwero tayo lakini onye ochorete kama alichagua Yesu niko na hamu tato mendo the same and many more. Most of you here could be orphans, either partial or full. We long that one day a day is coming when death shall come to an end. Tukuna kusabanga Nyasaye tokonya litukelimo na intutorana na abantu baitu barali the family take God's word. Taketembale mie family mana basome ndokera. Somere kitabu hikyo kia Isaya 25 fungu lake la 9. Mko na mikrofoni nyingine? Umaskini mbaya sana hii. Asali tukelio mbatereiga oyonere Nyasaye ito oyonere twakaganyire anyare gototoria itukelio batera bandu baratera kikaribu Nyasaye twarosire tumekungoja sana. 26 verse 19 yagateba na bata imutubule jibuku mwezi tiako na antayem abantu baino bakwete mbale moyo naende emerere bakwete neboke inwa moya ya samaro baimilio gini tebe boka motere no mogoko. Haleluya. Litukongoja bigera hiyo litukongoja lile ochuko soma Ufunuo 21 fungu la kwanza mpaka la 4 ego tebanga mariga tago koroki ebirero ende ebikuro ende omoichano maana yote yatakuwa mapya, ya zamani yamepotea. Bwana asifiwe. Litukongoja lile a day is coming, siku inakuja, lakini asabono litaracha kurarira kurarira muri na nende teko batana kina atari abantu nilikwambia mahali fulani ande na badaise district yana ntoto yetoko ke chinkwana lakini onye kubwato batabu kwana ayekana koros chinotes tocho irole kiagera abantu ngoja kukubale pakondete yote kukwana nchukwana chinotes
chiao. Watu wanakufa. Lakini wadana don't be scared about death. Kwanza karao omo eliwe. Eliwe kuro mabubi. Sin is more dangerous than death. Because the wages of sin is what is death. Your family, a day is coming. Oh, thank you very much. Take heart. One day, something is going to happen. Mama will come. Kiano mwenye. Akina dako watavinga bantu ba kule bara baby. Mbali ko chikobo katofenge. Kiana mtoko bara. Bantu ba kuro bago kwa bara banyamesira. Poterea mbali. Bantu ba kuneli tina. Poterea. Bantu ba kwa bara pi. Ako kuneke nyuse ke ma emiro. Eke ma. Atari mili. Na cheat. Aki na cheat. Bantu ba kunenda Mungu. Nilibero. Hao watu watafufuka kwa ajili ya utukufu, watafufuka kwa ajili ya hukumu, na watapokea mauti ya pili. Mbabuki wasokora Yesu, Ufunuo 1:7. Ile lingoja la samare na kile liso paka bali ngaba mochi. They will see him and they will die again, waiting for judgment. Aje menya buno menyete kwa sauli yako. Chora sagaya. Death will be swallowed only for those who believed the conqueror of death. Sababu chiko gara bantu bakuna mbeyemo is sin. Elebe igo monto na bara kwa senge nchebibe. Why? Tumugoli tumuberi bwibibe. Omubero huu mwili ni wa dhambi. Huu mwili hata ukiufika vizuri, huu mwili hata ukidunga sindano zote, huu mwili hata ukipatia chapati peke yake, huu mwili ni mwili wa dhambi. Na kia karato kuruara. Na kia karato kuegosa. Na kia karato wate mechando. Omubero oyo no netabuki. No reabuki. Kwanza buno onolete mono, ne stress ire mono. Kwanza moramanya. Buno oliete mono, una makonda kwego kimanagara wako. The bigger you are. Yote akora achaja ngakinga kimuriga. Mwanya muriete, akimuriga. Baro tari kuri. Mbucha rito koira. Tari obonoru makonda tari koigu kwanza mubero mwana tunora kuri. Friends, people can die because of sin. Warumi 6:23 inasema, Warumi 3:20. Soma. Engeliwe na makweli tigero. Wanda kumaliza. Mushara, the wages of sin. Unaona koribiwe na endore mete kubikora na uko na ujasiri na una wasiwasi obango utinete tolikora na mbobe utinete bi yana bako ente yakina byo no woro ryuka yana uko hapo tu ukuburunge gogora tindoji yogora tindoji mbuyande mbobole yaja tigatu asaki temo tomane yakwe ngambira kai unomia metigo. But what? You are benumbed. You are now just spiritual and sensitive. You don't realize the wages of sin is death. You got a montago. And a sinner is the one who will die. Now you got to go on death. You know what? I'm a query. I am going to be married. I'm a query. I can't go to Mintevi the rumba of village. Death go to mata kerja ukuan aja makweli ya, ecineji toro, makweli ngochare. Baada ya kifo, Waebrania 9, baada ya kifo hukumu. Yeye vina wao itomondo, Ezekiel 18, fungu lile la 24, ngakio teba. Mwasoma bwangu, usoma mwanangu gani? Ewo teba, soma. Wa tebe ngomunya bibene hero urakwe homa
abe to mweje nuntegerera bana banyasangera segenteke abantu mbali balinga bakristo balinga abaya, they were very good Christians. Watu walikuwa wazuri, watu ambao ni wapole, watu waliojaa Yesu, watu waliojaa Roho Mtakatifu, watu wa matendo masafi, lakini bagaikagati tima ikia sobo ngondi bwa ruete bakaba emekora bagaka pio box bakaira na bakatike kanisa ekere yesa goja ama yari gwa korete tari go konya oso asoboruote asoma na gotira aikere keri kwari no gwaka ni rumusara bali akonyora mugono na bwako musara. Mungu atalipa watu hapo vile amewapata. So mtu anaweza kufa kwa ajili ya dhambi. Mimi ninaomba mkutano mtu asifariki kwa ajili ya dhambi. Haleluya. Ondeta kwa senge nchebibe Yesu twakane ile sira yebibe. Haleluya. Otwakane ile angebibe laki ebibi mutaroza migigi yachi abagalati 5:19 kumura abanganga mwatu wiri bwangu anya mmaiti chimukuto baire college yoso emuzuku yoka soma 5:19 abagalati more ngora sana hata toko bachi kora kintido jinga ninjimbo hai ego teba sukogota minyokogota soma ngenjo chebibe nigokore maiso marore nakora kono botomani eubi obarogi obobisa eriomana libero ogwetanana emoko oboiti ogotinda chigosari chimbe na manganande bunayo ina eme kono yebibe igonya kwanya oreke noro lokwete ye manganande ogianjiteiga na vile unapenda hiyo, you die. Sin kills. Sin kills. Koko na konyo. Boire. Manyanga makweli njerala senye njebe biao. Tibwa dinsa. Au, angana bate mogano bo mondondo kwe. Diamate, koko na koiba tikiro chara atake tundubali. Ngogwore. Isameka ni chao inye. Isameka. Tiago na chikiro chao boraka. Tiga. Eke amuno kubike kiro yomu boraka ne ntakana kuchinda iga. Alisa. Straight. Alisa straight. Ina alisa. Pressure. Esukari. Ege ndo yakabe. Ege ochi mbele chai kire. Ayu ikomina nyebu bitano ngakiyate obo ntoniga bare ira matukaye domo baweme tiye yaye nyasao yechikire naende kwa mubekire chimbele atanyare wetania abwara makuri inamaya chimbele chawo chaikire onya chigo goikira kwa bwate tubukimana ngoko igokoro manga baga nyo orusyo mun Toriko bega bogma. Chindere chako laki. Echago ikireta yale mobe. Oya chindere chako ikireta nene tunu boroma. Ekenya marondeke. Moto chaete de bochacha. Abu no go chira. Na wono roje tora kona antoria sogo toria bando. Embeje. Araya sabi yabae chimbe bichaje nditiko cha kubutoka mipaka yako numanye tege ngora umete chimbe bichaje kubutoka anya toma etrine nkio koro ore kabire etabiye yo bwa toroje era kubutokere etabiye ye no bega yani ya abana muna wande na go tira kubutokera chiko yani chimbe kubutokere yo ka guri akiga turko bega muko kakina kioro taka alane chiko na butokero maora ulia sa uchanjuma yako na uchanjuma wika na watu kwa ikomaso na mesia keke bana bad manners kwenye tuko maetu na mondo muyore ndaya tako tebanga makweli na bao konyora
egere chimbebe chao chakoreki ama sabana naya chimbebe chao chigo kane chiane chitanyore ndasaga ya haleluya chinyora sengweko kya bantu bako koka this is great kaki egere okonyo egere chimbebe chao chigo butukote bangete igugo kumne bunda nyamaje ya terete sasa nina kuanje wakati unapoishi ulimwengu huu mipaka yako ikifika ifike ukiwa katika hali safi abantu bakurumoga nomuya ripoti gani itatolewa wakati mipaka yako itakapokatika nkitora alikasomogano na agenda matanga ndanga tatu ikintu gikurunga historia ya religion yakuna tabuga ati church less god less pipiri less ati prayerless pastorless churchless kakite bali moya kakitoka bali munda kakitoka ngabana kama yani ngakitoka yani ngasini madenje kuna chile program ga nikifikia program ninaangalia theology part school marriage ekiko kanya kerene gesi religion bana keren konyolere marriage sickness nchiko kanya church rest na kina ateba iga kamoranje onya koreke ombekia barebi kana kubanga barebi bamino bache kutenero muroberi honestly ngo tikatia ko sorry tiyeke ombekia oge koeni na endo morebi abarande na litura agende bushakaki onya koromorogi kana woteria abantu bamina barogi bamino ngokwa ombere chairman naye ombere umuliki naye wiyondande kake ikiagera kicholi nkibono to sore kiombe kino moro kango bache kitoe ninataka niseme hivyo ya kwamba kama huna kikundi cha kuhusika andamana na kikundi chako maana tunakuachokosa wakoleki aongee kama nobo siwoleke chako moja matanga nganya haleluya hama wakonyane kile kerebero yakobere kiombe mno tenda buri usengera chairman ya barogi yale se location chairman ya nauliza juu ya chairman wa wachawi kwa location okay secretaria Barebi oma monsieur we wode ondo cheke akimo kasokere ekemo kasokere omolisia maneno kia meeting na yale omokoma pako weke ondogia sara goto chandore todo chabano toko migeli toma migete bosa toma chandete na asabire go chakerero nyeke ombe kikero kebwata registration wali motora register omonto na bago kwa ekero chimbele chako riki chairire yendo ya kabera somo helio kewa omo emisia watabanga motaro wanje mocho inye kiaye ekiara ngo chari mubaso enamba ya gatatu omorani sana na ibere emundo byaye 16 nakore esababu endera agere omontakwe injokwa nekiga toba isakobo moronge goetania osokobo mongaini goetania na sekio kweitaya omonyene toba isakoba 17 toba isakoba omobe goetania wose toba isakoba omoriri na sekio ganetigo kwa engaki yawe etaraika egaki uri kimanyi onjomi ondoche onsase na omesa Kendo naye. Ngwa mobe. Ngoto ni wona mobe. Ejiro mobe de kyando. Kamsane.
Etu nubari namanya. Mama temana ruarde. Don't be too wise. Don't be too wise. Tobo muoge mono. Tobo mungaini mono kubwa bande. Ekiagera agora basako chaka kuburabura. Abantu mbarako bo mungaini kubwo muberoye. Bantu mbarako bo mungaini kubwo ekinyorukiaje. No mungaini mine tali bo sukuru. Yande sukuru osome. Lakini yo mungaini mborora tumi boro bwoge boro boliri. Nande na gikwani tigendikia sekete. Nkaumera ega katugwete taoni abantu mare onyara bakora. Partnership. Bantu wachira muno mongona. Oyo wachira. Masinda nara okaita masinda nande. Yo kunywa soda. Nani yako tayari? Nani yako tayari hapa? Nani hapa sitaba nani sababu? Akuje hapa. Anye koki madiaba 2 kwa sekunde 12. Madiaba koki elimu. Nani? Ngarata. Wanaume wawili wakasonga mbele namna hii. They were gigantic like me. Wakaambiwa napewa soda, wewe ndio unafungua, isimwagike sekunde 12, soda 2 ya madiaba. Okuma tena kwa bomo ngaini goetani. Mata aiba no muoga se kenyoro, na no muoga se chiyo. Ondeta yo goikere. Mwaisimiwa uminta bantu bakabwata. Ready? Cocky kuna buff. If you are not careful, cocky kuna buff unless you are an expert. So don't be too wise. By the way, kama ujui, cocky kuna caffeine nyingi. Caffeine nyingi. And the caffeine is not good for consumption. Bali mwanje takoki, paro jata mabebe. Oro imarwa inonora twara bakong. Your pancreas will not survive. Awanere wansa yokorusia refreshment. Unakora ika agakanse buna po. Akaruka manyinga ngatwa. The boy died there. Abantu bakatamana kuchibono njengarare mangati andara lesucha. Agakunga na iga, and the story of Simeon Makonde ended there. Ingi kiamo ita Tariye soda obo ngaini obo oge mwaye Kemanyi Ondoche Oromanyete Tigawe koro mwoge mono Gokora bantu bakiriti na ekara kiri upi merezemu. Hallelujah. Ite como mwoge mono nga kenenge tomanyete Tiga Iga Inkyowe koro mwoge mono Ogwa matukata koraki Bantumbara muraku before your days, because you are too wise. So wise than. Nenda pole pole. Kwa hiyo te siasa ile babo mheshimiwa wako mnyoka bogeka. Nyatoma nyeti siasa. Toraba mungaini. Kila nyombole terwe chumbi hai. Tako mwoge ngina otore. Mara kubweka. Otore. Onata yeseye. Gwa kule bako mnyoka etani mino. Owa pake siro liye ko irete korwo. Ako moga ko chire go sibe mobe. Akora baso. Mara entonta que tomo isimi otro china na taka ko ni ko kubekera ndo dikon very soon. Que entonta que te kera abantu ba kwa nyorera abantu ba gotera kwara uteni kwa boli gambia muri mwantenga ire buya ngotengera mura basacha bai. Aibuna kwa bakuri pona kwa misiri pimba liko ndikero. Etansielo o kumbera musetata. Kako rukureka mate omusominto omusominto. Ese ko kora goli tukerio musegara koli bintata na kokora. Oya tata mukuyunga mugeka. Oko makanda kama no bitete to yitkin. Smile mna kwa smile yes kwa lenge. Hallelujah.
Ewana. Ngokuora matuka ataraika. Tiga como mungaini mono. Koko endekerera banyine baitu. Wakati unaendekerero. Yukwani mwana. Ragera buno monto tako ragera bunengurui. Mabongi. Okuri ukage nkwana korora. Banyina aba muraba ikanisa kimukunyunchuri yonsi. Hani kaki munkura kaki. Kumutoli nyama kabisa. Manda shuku mchama kaki nguku. Kaki. Egute nkiku. Ana banya sahibu nyamara yake. Tiga komo mungaini moona na maita koragero wateka. Na utachia tingorekerero musu wateka. Utakiteya machani, utakiteya maemba, utakiteya koko, utakiteya soda matiaba, utakiteya fata. Yani ga choice ya rosiri bake nerno utakite. Takaliye enda naye mogaki. Ingo itulinda. Barenge bako sabanga amba bangaini ko etanya kerengo besho kwa munanti. Yendo kyomo elio somele. Kiragero monta kunanjete no kwera ukero kineki. Ekitabu ya Isaya 57 kivunga kama na Biblia inasema omuntu manyano boronge. Taka buya. Omuntu manyano boronge ni gago sira gusagukwa. Bantu mbali wata barangari mone kero omuntu machano arari bantu mbali kuira story nyingi mwana ntamba tabiga egendo ngere kiaba moisonde ngarambo benande tigante bega mane goche kibaba kanyia kiria macha spirit yo gusamba abantu kubagosire ni spirit ya shetani nabo mubepi Tuesona ni asogo sambo mondo. Toba isa koire kiara asoku eruze liege siomba. Inya sao wate siomba. Aya komo ntako rozeri wako mwako mwite muando oba kuchia serikali. Kera morusio ekina na serikali yewate. Lakini aye toba isa either ostonio monta magena to death. Ya mwana kimbo tiganche ngiria sanga tigamba tebi gintu kirikiri kibe unege siomba kia manyinga egoge kubwat jindirinye inye soma ekigiacha ira na kingo gote egetabu kyumo chakano kiandaike egiacha ekebungo giacha natagi ekiagaran kianguna Karena yung abantu bali basambu kusinga itingo man. Ama ito na magani hindi tinda man yung mwesi mi baboy. 94. Soma. Amaena manyinga. Wobo kimabwaino. Ninya kanikuru asengo. Asekuru aki. Kurura se ngitimo woita ose ni nyagani nakani obo ngamo montoyo to waisa kweso yaso oito monto ekiagara nyasai tari kumariro yogosire aya kwa moita naye wate bare nyasai nayo tungete igobono kweli bagari nyasai igate banga nagania manyinga yo muntu ikorwa asole igoiwa muti kogenderera gusigetanga abairi samba abarogi choma aba muna moko gendera yo mu affect okunganya 20 fungo la 4 teto maguna mu affect nani mbuyo kemanye kowe gogochera kwale meneri soma akimwagenda bwangu yani ukora ngabu kuteria inopi yako teba toba sawe kono mubwekano wogo sasimwa ogo
tondo kende yos gosense kenderera botasa mache tosa sima gosego kolera ekoire ekiagera njenije nyasao nyasai bwe isemi ese point here ese nyenje ya mabaya baibuli nigongo abana gesuro goike kiare giagatato na egiakane abuba ngechete korene nigongo korene nigongo boro kyo bwanjani bwane botari kwaera digera igo egesiomba kia Nyasaye akane tebuku onye naye waito mondo omwano amanyi ngari gakoenda sare direct naenda agenda somo chukuru nanda agenda omo chukuru uri naenda omanyaiga buna akorwa somo chukuru agoika somo chukuru uri nere mubarire binne noyi mubarire binne bona na babantu babo bwata amanyi ngari egesomba lyoka paka muere kimweri usiri gesomba nande gabasta ngoko gachi ligo gongeta yana zoera isibwechera bakenda chingoli lakini muno uwe soana ni aseki na kiane talinje waita egesa kukiao kwa kumbura yonse bangana ina asabire ngagende buya kente ngiri gosegeta abayi batoke kenyoro kente ngiri gosegeta abayi batoke kenyoro kente ngiri gosegeta abanyabisi batoke kenyoro yoke gosegeta nga oyo wakane bibe inyasai na ende ingwatebi omuntu gatukiro kubachana ligaria mangana mange rangirania women ministry prayer day bangina bose kenyoro twanyare kire tomera negeti keri ya kemeti okay weka maruza Nyasai Nyasai tuatade kire oboyi becingoko no ntoko nyara tokonyere liga togweso yasenda mamu toito mundu liga togoito mundu Nyasai liga togoito mundu asa byokore kononya ta honjuko aware awasa bibamwabo awasa banyamisira bamwabo awasa baroki bamwabo Nyasai tali kuri omena bakaira neliuko akola musire Nyasai twasabere byabaire baba ntwa abantu barenga babisa batatu kutoliki nesumu mbaje te bakateba mate na tatu kwete matatu ina changatika na onjoka kiera tuamusabire te puno ukimwombea adui Mungu ataleta nguvu atabadilika kama hatabadilika atapatwa na maafa yake kivyake lakini wewe hautahusika haleluya ayatogo twara kemoa parenga babo sabanya sao tokonye na intwe ekero tora sobo kobwenze ntwe soya segesiomba botene naso gusaba sabere kale chimbe bechao chiko kane chiane chinyore ninda ata good place simama tuombe naomba ya kwamba mipaka yako ikifika usipatikane katika maafa maana ghadhabu ya dhambi ni mauti. Naomba siku zako zitakapokaribia utamanya bako gutindika tukumanya barari membera yao tukumanya baratendia matanga lakini kiliwa koleta asoboruoti yekalikuwa sebitabu yekenyorio na Biblia inaonekana hizikolie kina. Maombi yangu ni kwamba mnapotoka hapa mkiombea hii jamii na nyinyi mujiombee ili Mungu tabeba Nyasaye takueba ekiagala libaga kwanya orakolera matanga buna yatali rasima obono buya bwa Nyasaye balinga barasega tia ito batali guchikanisa bago tabanga na intu geke tiga tuna kolengera lyo soma na nato konya mba inyora so gusaba aiba one mukiae maitenya zao kumanya tia kumanya Yesu ngwana uchikanisa kwanza kwerende tumakera ogatika wakorire myaka ibiri wakorire mwaka agatanga manene nkonyere gekeke chimbe cyane nchinyora nkarase ngale mukema ukayo. Thank you very much. Nimeona mikono mingi sana yasaba seni togokora litu asabire mondo lekando elinde makorero gusaba kwa bene tata Nyasaye aseri talia Yesu boko bwa
Wachira subswa to galina biyamana singi njogo tole ka gwikira ne peme ya Yesu. Biyamana seli ba wata nyolere ko basama tanga yumongi na Beldina. Beldina wetera soko menya kwayo tukwanire. Tomanyira makweli aronaro. And we usually don't fear death, but we fear the repercussions of death, of sin. Ebibena byebibepi. Wachira somo sangereka no yoto kusabanga kero kusini familia na kubainyora. Tunaomba na sisi Mungu wetu utukumbuke katika ufalme wako. Wengi wetu hatuja kuwa serious na mambo ya kimungu. Tunadharau mambo ya kiroho sana. Wengine hatuendi kanisani. Wengine tunaenda kanisani tukiwa na vituko na visanga vya ajabu. Wengine tumejificha kanisani na dhambi zetu na hatutaki kutoka. Hatutaki watu waingie na sisi hatuingii. Tunaomba msamaha wa kipekee Yesu, ili Bwana tusive katika dhambi. Namba 2, tunaomba ya kwamba siku zetu zikifika, mipaka yetu ikifika, Bwana tufikiwe na siku zetu tukiwa tumejiandaa kwa ajili ya ufalme wako. Jambo lingine, tunaomba Mungu tusaidie, tusije tukawa werevu sana na maisha haya, wajuaji sana, wanaoelewa zaidi ya kuliko wengine. Tunaomba Mungu uweze kutukanya, uturudishe chini, tupe unyenyekevu, tupe Bwana upole, kiasi na upendo, ili tukubali wengine jinsi walivyo. Tuenende katika njia zako takatifu. Katika maziko haya tunaomba asije mmoja katika mkutano huu akaondoka kwa majivuno yake, akaondoke kwa maringo yake na ubinafsi usio na maana, bali kila mmoja anyenyekee msalabani. Hapo tutapata ushindi. Naomba utusamee mkutano huu. Kuna watu walioinua mikono kwa sababu ya kurudi nyuma. Naomba Yesu wakumbuke kwa ufalme wako. Wape nguvu mpya, waanze imani, maana safari hii iko karibu kuisha. Mauti yatafika mwisho. Finally it will come to pass. Tutakapoondoka hapa, tupe neema za usafiri. Wanaoenda mbali kama wale wanaenda Nandi, tunawakabidhi mikononi mwako. Tunaomba utakatifu wako na damu yako iwafunike. Wanaoenda karibu na wengine mbali, magari, pikipiki na miguu, Yesu tunaomba wasingire. Naomba ubariki kanisa lako, na ubariki wote ambao wamejitolea kufanya kazi yako. Wale wengine ambao hawajakuja, tunaomba wapendezwe na neema yako, waje bila kushurutishwa, wamkubali Yesu. Yeyote asije akafa kule nje. Shetani anafurahia akiona wengi wakijifariji na kusema wako sawa kuliko kanisani. Naomba Yesu uwe pamoja nasi. Kipindi kimebaki ni kuombea jamii na kwenda kuzika. Naomba ushikilie anga kwa utukufu wa jina lako hadi tutakapomaliza programu hii. Na Mungu, tutakapoenda tukitawanyika, tunaomba utukutanishe ukipenda kwa mambo yaliyo ya busara na mambo ya Asante sana, asante sana, asante sana mwancho muligenda bayigo mwancho mo tikali baba gusigilo bo radio. Asante sana. Throwback Thursday, tonyara kama toko nyorobo semya kurwase omurandia, orande tie buya naende buya. Yekuru kwa gusigilo bo radio, kembune kyo musinjiro mwana wa YouTube video so mingo mochoge. Serio botakana omurulera sembeo. Sheira ke muntu hapana nsema ya YouTube ngosoma. Sheira ke muntu kurutiza mchama kongeni jogoroda atanga nipo ndani. Nimebarikiwa, asante sana. John X Freaks Official, nampenda sana huyu mhubiri. Asante sana. Judy kwa mpaka utawaiga, napenda huyu pasta, anaongea ukweli mtubu. Asante sana. Morini utawata ndio nimefika hapa. Asante sana. President Aya Fidelis, nitafutie huyu pasta. Asante sana. Aha, huyu mhubiri ni wa wapi jameni? Morini Betun nimekuona. Asante sana. Aha, Jeremiah Orina untiri hata na great message. Asante sana. Videl, huyu pasta anaitwa nani? Asante sana, asante sana. Iya kuru kwa kusi Global Radio, eke umbone eke mogusi. By the way, taras moruare umanye gukwa. Si lazima uwe mgonjwa ndio ufe. Ya nabogo kwa kule utararuara kule bya. Taras mogote umanye gukwa. The second thing, taras mogote umanye gukwa. Nabogo kwa kule kijana. Nabogo kwa. Igo eariganie naende eariganie ase ugukwa. Naende ngirolera mangana yo tari rasimo rware omanye gukwa.
tari rasima ogote omanye gukwa nabo gukwa kore gyanege sinini kore gyanege ke kobwate myaka emeke gosina bo gukwa kore buya utarware tyandonsi tarasima bo mutaka omanye gukwa nabo kobo monda naindo okwe ninki mineti eariganie nainde rosia matangao gokoyana rosia matangao gokoyana enshonga kila lituko kwa rosia matangao nabwo atakendana komenta nigabunda akolerenje igabunda akolerenje manyete ntubwate mu muranara iga oromunyanyimbo muranara iga oromunyanyimbo nainde it's one of my classmates ndo asomete my schoolmate sometimes back nyantogonya kitinza jire ngora bantabi ngomanyete ekerora sense meli yobunyanyimbo sense meli yokwana kinganyo atoro borendi korega asiyao ayegenda koramaya ayegenda ngana liyo nyatanga karuongo toka kitu kidogo into atigete ke ngote yanga nonyora maseni na nonyora maseni asega asiyao korengia nyantogonya God bless you for the good work. Asante sana. Ndoche ngana bwa tekende ngukora iga, ndoche ngabono iga ni gonkuru embeo elio angani ga nimero beliende ndoche ngwana masi orira oikire maiga Yuvemia oyori Joines Kangina ndio kuingia. Asante sana Yuvemia. Tima tinga Joines Kangina nkaibono wachiete naye na tima tinga na ki ajudi tena amen. Asante sana Joines Kangina. Na unitafute by the way Joines Kangina unitafute on a serious note unitafute sana. Abuna sansema ya YouTube, sansema ya Facebook chimesa machiro ne chinga sana. I may not read them na onda some chonsepi nyarako ba kingo chikora. Ko ndenga turabate bikaro kingelinga taras moru aro manyago kwa. Naboko kwa kore moyo naende kore very healthy. Very healthy. Naende tukende gya kabire. Taras mamontayo motaka manyago kwa. You can die while very rich. Naende tukende gya gatatu. Taras mogote omanyokwa. You can die anytime. Na myaka ende yonsi. Aina arokanda abatebi, aina arokanda akwane, asebiro bune byabano. Nyuranga eredi yetu yabagusigilo radio na bakogenda sensemo ya Google Play Store o download the application yetu yabagusigilo radio eri nyorome rubeta senchira ye masemo. Nyuranga ngoto gotora sensemo ya App Store okando download the app yetu yabagusigilo radio notunya ko batogo sanga ase enchira yabeneke masensemo ya Facebook we are live 24/7. Asensemo eredi yetu we are live, we are on air 24/7. Kana bakogenda ga adia sensemo ya Facebook like our page elio tunyara ko batogo sanga ase enchira ya abene kegima. We do what we call live streaming services. Live streaming services na toko stream elia matangao, na toko stream elia moyego ondo bwensi, baby shower, birthday, ebene nyangi, kende gionspi, na utonya kabato kubekela live ashinsa mshonsho mtandao na boigo ase radiate yabagusigilo bra ninki bwente okora otwakire simigo terase number 0713 745447 0713745447 enoti isano ibere ya moisato isano ibere nye isano inye isano ibere igabno gotonyora asenchira abene kigima goikari tukulia ankyo Members Day Friday asumuru bulongo buno yiga okorokubuna Seria Obotaka Image FM ekehombo kyomogusi. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident, gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu.